Dobro jutro kolegama, tačno je, mi ostajemo pri ovoj temi i tačno je da je gost Dijana Šobot, direktorka Mašinske škole. Mi smo u jednom od kabineta. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledaocima jutarnjeg programa. Evo i od naredne školske godine vaša škola zapravo će pružiti mogućnost svršenim osnovcima da upišu nova zanimanja. O kojim zanimanjima je riječ? Tako je, mi smo planirali planom upisa u struci mašinstvo 2 nova zanimanja u 3. stepenu, po jedno odjeljenje 24 učenika i to zanimanje bravar-zavarivač i zanimanje alatničar. U 4. stepenu u struci šumarstvo i obrada drveta planiramo također novo zanimanje sa 24 učenika, tehničar za obradu drveta CNC. Ako se ne varam, vaša škola prva je u Republici Srpskoj koja će uvesti ovo zanimanje alatničar. Jeste, tako je. Mi smo prvi i jedini u Republici Srpskoj koji uvodimo zanimanje alatničar, a zanimanje je kreirano na osnovu zahtjeva preduzeća Kolektor. Kada ste to rekli, znači privreda je zapravo ukazala na potrebe određenih zanimanja i iz tog razloga vi ste išli u skladu s tim. Sad nam samo recite kakva su obećanja iz preduzeća? Da li ta djeca mogu da računaju na posao nakon završene škole? Pa svakako, znači preduzeće je tražilo upravo ovo zanimanje jer nemaju tog kadra, a u Republici Srpskoj se nije do sada obrazovalo zanimanje alatničar, tako da je našim učenicima koji upišu ovo zanimanje u dogovoru sa Kolektorom zagarantovan posao, jer će oni u tom preduzeću imati praktičnu nastavu u 2. i u 3. razredu. Imate li informaciju možda koliko će djece dobiti posao nakon svršene škole? Pa u planu je za sada do 20 učenika, znači mi upisujemo 24, što znači da skoro cijelo odjeljenje može da očekuje da dobije posao. I svi vaši drugi smjerovi, mi smo ih mnogo puta promovisali, su zaista atraktivni, značajno ulažete u praktičnu nastavu. Evo mi smo u jednom od kabineta i vidi se CNC mašina koja je izuzetno popularna i na kojoj djeca rade. Koja su to druga zanimanja za koja se školuju djeca u ovoj školi? Pa planom upisa planirali smo zanimanje u struci mašinstvo i obrada metala, jedno odjeljenje kombinovano, znači 24 učenika, ali po 12 za tehničara CNC tehnologija i mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje. U struci saobraćaj također imamo jedno kombinovano odjeljenje, znači po 12 učenika za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja i tehničar logistike i špedicije. Ja želim da napomenem da mi svoj plan upisa kreiramo isključivo prema potrebama tržišta rada. Kakva je povratna informacija? Kako se djeca zapošljavaju? Pa povratna informacija je dobra jer mi recimo u 3. stepenu svi učenici koji se obrazuju za zanimanja 3. stepena mogu da se zaposle u svojim preduzećima u kojima realizuju praktičnu nastavu, ali također i za zanimanja 4. stepena kako u struci mašinstvo, tako i u struci saobraćaj, šumarstvo i obrada drveta, što pokazuju i da kažemo podaci sa biroa za zapošljavanje, ali i informacije koje nam učenici vraćaju po završetku svog obrazovanja. Moram vas pitati, jer je aktuelno, pandemija je izuzetno uticala i na nastavu. Svjesni smo mi kako ste vi morali zapravo da uložite velike napore da održite nastavu kako treba, ali je specifična ova škola i drugi koji se oslanjaju na praksu. Kako ste to uspjeli? Pa mi smo uspjeli praktičnu nastavu realizovati tako što smo za sve one učenike koji su nastavu realizovali u preduzećima organizovali nastavu putem nastave na daljinu, gdje su profesori stručnih predmeta, koordinator praktične nastave prilagodili nastavni plan i program i na taj način omogućili učenicima da ostvare ishode učenja koji su znači planirani nastavnim planom i programom, gdje su oni kod kuće radili određene zadatke i to su slali profesorima i evo znači učenici završnih razreda su uspješno završili svoju nastavu, svi su prošli, ocjene su verifikovane i sad slijedi maturski ispit. I evo za kraj ovog razgovora, ovo je prilika da pozovete sve učenike 9. razreda gdje mogu da se informišu o smjerovima koje nudite i da ih naravno pozovete da upišu mašinsku školu. Pa ja bih pozvala sve učenike 9. razreda i njihove roditelje da prate web stranicu Mašinske škole, Instagram i Facebook stranicu naše škole gdje mogu da dobiju sve informacije vezano za zanimanja koja mi upisujemo i također bih ih pozvala da biraju jedno od navedenih zanimanja u Mašinskoj školi jer na taj način biraju svoju sigurnu budućnost. Hvala vam što ste jutros bili naš gost. Hvala vama. Eto, čuli ste, znači možete da se informišete o svim smjerovima u Prijedorskoj mašinskoj školi.